ke hlomphe baetapele ba ka le dikomiti tse kgolo, ke le hlomphe maparlamente bomme le bontate. Re ngola nalane kajeno yeo re batlang e ngolwe hantle ka nnete, bana ba rona le ba sekolo ba tle ba tsebe ho e hopola ba e nepe, hore Lesotho mona tonakgolo ya pele ya ho lahlwa ka mokgwa ditlhong ka parlamenteng ke mang? Tonakgolo ya pele ya ho etsetswa vote of no confidence e motlotseng ka ditlhong ke mang? Mme ke Dr. Pakalitha Mosisili. Re be re ngole nalane hape ya hore ke tonakgolo e dutseng nako e telele ditulong ya re ha e hlolwa ke dikgetho ya kgutlela ka parlamenteng ya ba beng betjhara. Ke tonakgolo hape ya pele ya hore a qhale parlamente ka mokgwa o seng molaong. Nalane ena e lekane, e kgolo haholo bophelong ba motho eo re mo hlomphileng ka nako e telele, hobane re ile ra mo sebeletsa hore a etelle setjhaba sena pele. Bomme le bontate re le baetapele re eme mona ka pele ho lona, ha re tshabe dikgetho ho hang. E tla boela hape e be tonakgolo e dutseng dilemo tse telele ya tla kgutla a hlotswe ke dikgetho ha habo. Jwale ke re nalanena e kgolo re skebe ra e lebala, hobane o utlwisitse setjhaba sa Basotho bohloko. Rona dikgethong re tla ya fela re tla kgutla a setse, mme ke yona nalane e nngwe hape e tlameha ho ngolwa hore ka mora ho setjhaba sa Basotho se mo hlomphe, a se utlwise bohloko o tsamaile ka maswabi ohle. Bomme le bontate re mona kajeno re le baetapele hore re tlo le bolella hore re setjhaba sa Basotho e tle re ha batho ba ya mabaleng ba re hanne ho fa Basotho tjhelete, jwale ntle le ba arabela hore re hanne ho fa Bidvest tjhelete, ha re a hana ho fa setjhaba sa Basotho tjhelete. Le tle le ba arabe hore re hanne hore moruo wa naha ena o arolelane ke ba fokolang ha lona le ntse le utlwiswa bohloko ka taba hore ha hona ditshebeletso. Ke yona taba e kgolo, hobane ho tla bua setjhabeng ho thwe re hanne ho fana ka tjhelete re ntse re ilo hana. Mme ka mantswe ana bomme le bontate re sana le ditaba tse ngata tse re tla di bua le lona, re ne re fela le leseding kajeno. Re a leboha.